Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Seribis TV yang dimuliakan Allah SWT di mana saja anda berada. Kami lagi di Bandara Makassar dan juga ada tamu istimewa sebagai orang tua dan anak-anaknya yang datang kemari, yang menjadi 3 anak ini yang sekecil atau yang termuda sedunia yang menghafal Al-Quran. Ini sebuah keistimewaan bagi keluarga Dr. Kamil Labudi, dan saya akan bincang sama beliau bagaimana supaya masyarakat Makassar, keluarga Makassar bisa menjadi menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran, bisa juga di martabat yang lebih tinggi lagi menamalkan dan berakhlak mulia dengan akhlak Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أهلا وسهلا دكتور كامل اللبودي مع الأبناء تبارك ويزيد وكذلك زينة، ربنا يحفظهم. لو تحدثنا يعني دكتور كامل بما وهب الله سبحانه وتعالى عليك من هذه النعمة العظيمة، كيف هذه النعمة تكون سببا ببعض التوجيهات والكلمات إن شاء الله فيها نفع خصوصا لمكسار وما حول مكسار للمسلمين في هذه البلاد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. إنما نحاول أن نأخذ بالأسباب وأن نعمل بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الدال على الخير كفاعله. Beliau menyampaikan salah satu karunia Allah Subhanahu wa taala, kami mendapatkan nikmat dan karunia Al-Quran, dan sebagi kami yang mendapatkan karunia ini bukan untuk kami sendiri, bukan untuk diri sendiri saja, tapi kami juga berusaha untuk menyampaikan kepada orang lain, karena kita harap mendapatkan pahala ad-dalu 'alal khairi kafa'ilih, yang memberitahu cara akan juga ikut dia mendapatkan pahalanya. من أهم ما ميز هذه يعني العملية التي جرت بفضل الله عز وجل وهذا الخير الذي أجراه الله سبحانه وتعالى وجعلنا سببا فيه، كان مع تبارك أو يزيد أو زينة، فحفظوا القرآن في هذا العمر الذي لم يتجاوز 5 أعوام، هو أن الزوجة وأنا بفضل الله عز وجل كنا نكتب كل يوم تقرير عما نفعله مع الأولاد. Ini salah satu cara mereka mensyukuri nikmat Allah SWT terhadap anak yang sudah di bawah usia 5 tahun, mereka mampu menghafal 30 juz. Dan salah satu cara mereka itu, di samping mereka senantiasa berdoa kepada Allah SWT, ada kerja keras, ada usaha, ada ikhtiar, adalah selama mereka membina dan memimpin anak-anak 3 ini, dan bapa dan istrinya senantiasa membuat laporan sehari-hari, bagaimana target anak-anak kami, bagaimana perjuangan kami, bagaimana kemajuan anak kami, dan ini salah satu yang membuat mereka senantiasa berusaha menaikkan kualitas penghafalan Al-Quran untuk anaknya. لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قيدوا العلم بالكتابة، فكان لهذه الكتابة أثر طيب في أننا فكرنا بفضل الله عز وجل أن يكون هناك مشروع تعليمي متكامل بنظام تعليمي متكامل للأطفال في هذه المرحلة العمرية الصغيرة. Dan ini salah satu manfaat daripada tulisan laporan sehari-hari, ya sebagaimana kita dalam perusahaan apa saja pasti ada laporan kepada bos kita kemana saja di tempat yang tertentu. Begitu juga ternyata manfaat dari mengikatkan ilmu dalam tulisan, itulah salah satu yang membuat mereka sangat berhasil, dan dibuktikan bukan hanya anaknya saja yang berhasil, dan dengan sistem yang program ini yang insyaAllah akan mereka juga menyebarkan ke seluruh Indonesia agar menjadi contoh bukan hanya di Makassar tapi di seluruh Indonesia, supaya bisa kita sebagai orang tua mampu membina anak kita dalam program yang seperti ini. نعلم أن العملية التعليمية تتألف من 3 أركان، وهي العالم أو المعلم والمتعلم والمنهج. ولكن بالنسبة لمشروع تبارك وهو المشروع التعليمي الخاص بتعليم الأطفال، أضفنا ركن رابع وهو المنزل أو الأسرة أو الأبوين. Ada dalam proses belajar itu ada 3 tahap atau 3 poin yang perlu disiapkan. Yang pertama adalah guru
atau sebagai yang ditugaskan mengajar. Yang kedua adalah orang yang belajar. Yang ketiga adalah sistemnya dan aturannya, programnya. Tapi karena mereka membawakan program yang spesial, yang lebih spesial daripada yang lain adalah dalam masyru' tabarak, adalah projek tabarak. Itu yang menjadi salah satu perubahan yang luar biasa, karena di sini terlipat rumah tangga, terlipat orang tua. Jadi di sini program bukan hanya untuk sekolah. Kita bisa memasukkan anak kita di salah satu pesantren, bisa berhasil, bisa tidak. Tapi program mereka ini melipatkan keluarga, melipatkan orang tua, melipatkan rumah tangga. Bagaimana bisa mereka menanamkan cinta Al-Quran dan membina anaknya supaya bisa menghafal Al-Quran seperti mereka ini. بفضل الله عز وجل هناك ركن ليس لنا أي عمل فيه، ألا وهو المنهج، وهو ركن ثابت. ولو قارنا منهج القرآن الكريم بأي مناهج تعليمية أخرى موجودة، نجد أن المناهج التعليمية في كل عام في أي مكان في نوع من التغيير، نوع من التطوير. ولكن القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذا ثبات هذا الركن شأن مهم في العملية التعليمية.